Hai menaza ting chomai ia wang reme namai go Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klom delei Ukraine go actor Ukraine ge film industry ge film taza bizita za bam pe pasali ka je pe Ukraine me nai Russia me ka hre ge Russia me za ngirang ge Ukraine go force ge volunteer chang za join te ge lu ro ga lu se Russia me nai Ukraine me hre za Ukraine irpin ge ka hre bi ge ne pakring ting loi ga di delei za voice of Ukraine na sali zai voice of Ukraine na pasali actor za hngeu te be pegai zai anilung ge ning chu ngai mak za bam gu le za Facebook apnina raw gailei za Ukraine go stand pilot zi Oxenchenko ka chebe pe Russia me ze ngiza gari limbe teilu ze missile gari limene kapze Russia me ze ngiza bam pe za Ukraine me ne pchu ghost of Kiev ka chebe pe pakring ting loi gai di dele za ghost of Kiev ne paring beting ge hreite ze Ukraine me hange hreite ze Russia me ze ngiza bam beting ge Russia me go hreite be gari limene bom fok ze bom kap ke ze gdei kang kapa gari limbe scenario gume pane tensiani delei ze sale kagne Russian mene S-400 Triumph air defense missile ne Ukraine pe gari limbe te ze hreite ze bam pe ghost of Kiev ache ze kub pe gu tingim ge lim ro ze hreite be gari limbe Russia mene gdei kang ne po hang ze kap air defense ne ghost of Kiev gu gari limbe ze kap ke ze ghost of Kiev ze chai di delei za Ukraine go president Volodymyr Zelensky ne Oxenchenko ghost of Kiev du ze title award pe ga ze hero of Ukraine ache ze ku gai delei zai Russia me go rocket bomb pok pet pe dib ne Ukraine me go airbase gari limbe kai kandui be bam reite be gari limbe Ukraine military me go zanai ge jing ke zikre ko na kum chang na jang kai kana kam mai ge Russia me go tingim po hang de kang ai ke dai ze pok be rocket ne kam siani delei ze sale zai iron ne makai Russia me go missile ne civilian public me go building du kam siani delei ze sale zai chi building kap kan sia be ge mi pi chup su factory du tensiani zai security guard mina hang ke chai di delei ze sale zai the former Canadian force sniper te chika ga sang be Russia me na Ukraine me ka hre bi ke Ukraine me ze nga ga ra hang nzmai Ukraine wang changai delei ze sale zi ze Wali ache ze ko zai pating kom ze kom hadai di kau delei ze sale zai pa ze TAC 50 rifle sniper te lu ze Islamic State militant manai Mosul ge ka hre bi ting ge 2 kilometer ka chumria bombs do kapcha du le ze sale zai Mr Wali ze Canadian ge sniper te chilang be pe zai zemna do kapchan ki lang be pe delei ze sniper te lu ze report me na sale zai Mr Wali ze Afghanistan me kum chang na ze skui kum ge rei te biting ge pa maiket ne hang hadai ze sniper te lu ze kapcha lu le ze sale zai Arabic ne bizi ze Wali ze ache zen takai delei zai Wali ka che ze Arabic me kole English ke ne protector ache ze ku delei zai Russia me na Ukraine me rei te chu gaida de ge Ukraine country ge bamra me zimna me million kanaria pnui ki sauze European country te thi delei kakne Ukraine border guard service me ne saze Poland capital Warsaw banai Kharkov ge Ukraine ge ne zimna wang rahang ge lun tagu delei ze sale hare te chu gai ge ne Ukraine me pakpe ze Poland ge zimna me pakai kan ki bzi ge ne Poland ge Ukraine me ki sangdi bzi ge ne wang rahang ge lun tagu delei ze Poland official me ne sale kakne wangai lum le ne za Poland ge bam rahang ge ke kretu set lun gulei ze Poland official me ne zai chuna civilian me Ukraine ne pakpa za Poland ge pawangai ma bam za ta do te chu la delei za sale zai ai ge mi dong ga besam znai ka kamai Tripura ge fuinung piting kom hadai ka na ko ne pna pe piting kom ringe ko du pe peidang nu za temple Tripura kawai ge te wangai be le za police me ne sale zai pna marai pe na sa za chim fuinung za pe pe i mang za pe chu za rehu ki ne tele za bam ko le za sale zai chuna chim fuinung du za Tripura police me ne nimlu za ka banki ge kai ne le za official me ne sale ai gena na mai go Zeme News Ma Nsa loi gai delei nangnui ne pegai za nking gai be bzigna to delei Kangia za ipo be channel share like comment za subscribe to gelo hai mna za klum delei